Ilu atuh urang. Hayu atuh. Hayu bareng lah. Ulin atuh da. Naon? Tunggu kau. Urang karasel bu. Hayu hayu. Lah mana Ima? Oh, siap. Naon dia? Oh, mau. Oh, tuh. Tuna helm tuh mau helm dulu. Sampurasun. Sampai. Eta. Amang. Sehat, Bang? Alhamdulillah lawas ti lawas. Cece, damang. Tarik. Lah. Daripada kita mending ulin kasih Mbak. Mal ngopi heula di dieu. Oh, ngarurus orang ulin kasih Mbak daripada cari cingkium. Pos lami euy. Bener. Ayo tuh siap orang kasih Mbak. Siap. Urang Paraguay kan. Ayo, ame. Ketu asale saka telo sapa ngantuk iku tambane opo mas la masak sikir pengen kamu siap-siap. Sampurasun. Monggo atuh. Wis tekan. Ayo Mang Rempir, monggo. Naon ditekan teh. Aduh. Salaman sih. Sehat, Mbak, sehat, Mbak. Alhamdulillah, koncoku. Wis suwe ra ketemu ya. Sehat, Piye Mbak. kabare? Apik, Mbak. Saya. Monggo. Wes tak tinggal sih yo, aku arep gawe ngombe sik. Sok ngobrol-ngobrol ae ya. Oh iya, Sudah saya mangke we ka dieu. siap. Mangga si dase. Daun kelor, daun dadap, Nya, melina kaci cadas, nya. mun urang kajati handap, ulah hilap KCDE. Lain sisiniran atau anu siga nu bieu mah Naon? kadipatenan. Nah. Apa roti mangiana urang teh saguru saya mah baheula atuh. Mang Uya. Rieut, kokoh kajatihan. Kira-kira urang teh capek kena can disuguhan ku simbana oge. Ulah mah kakawihan ka itu kadipatenan ke gini Si Mbak banget. ke mana bisi? Ngombe ayo. Segala. Ngombe. Ome. Ngombe. Apa we nya urang keur haus? Si Mbak. Ome. Ngombe minum. Oh, nuhun, Mbak, nuhun. Non. Ayo minum. Sok mau nya paling haus gitu. Oh, nya. Di kamping, Mbak. Monggo. Di kamping minum. Monggo. Sudah diperhatiin. Mau betul panganan ki. Atos iki awas. Heula, Mbak, naon jual atos acan. Karek oge eudeuk. Tidak hargain Atos. Atos kumaha? Oh. Ras tuna deui. Bahasa Jawa teh. Apa urang Kirakeun. Ayo, pangan atos. Nah, ini siapa? Atos. Atos mikir. Acan. Oh, acan. Acan urang mah ikal. Karek oge Urang acan ya. Oh, nya kapan tuh? Bulu. Monggo. Ari nu kieu teh naon, Mbak? Iki rempeyek. Mus. Rempeyeknya aku kepengen seneng lagu-lagu Sunda ya. Terus pengen belajar. Aku ndelok neng media kayak di Facebook tuh. Iki jenenge ono siaran langsung apa ya? Di CDE
CDS gitu jenenge. Oh. Aku pengen langsung delok. Ayo CDS. Nonton. Aku seneng itu favorit aku setiap dino tuh nonton gitu. Biar caranya aku pengen langsung nonton. Mbak, aku satu Mbak. Ayo Yang aku penting sasangan. alamatnya aku. Mari jam sasangan belajar di situ kan. Kayak alamatnya aku ambil pasiennya. Oke, siap. Sasangan Neng kono. studio ya langsungnya. Aku pengen ya, Mbak ya. Tuh gini kan. Kayak suka tetepin arah apa CDS teh gini kan. Iya, orang Jawa aja resepen karena Sunda teh banyak ya orang terus. Neng kene iki wong Jawa kabeh, Iya. tapi padha seneng nonton CDS kaya kuwi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis booming ning kene saiki wis padha apa nonton. Aku pengen langsung go. Kurang herat tuh ya. Kurang nonton unggal poe oge kagak nonton. Saliwat. Rek susah kan sok aya Tinggal simpan lebih kapal gitu. barangan wae nama sok. Sing penyiare Kang Jajat. Bener. Aku seneng ning kene sok nonton bareng. Suarane kabeh. rasanya. Keluargaku apa meneh wis tahu kabeh. Nek tangga-tanggaku iki padha nonton kabeh CDS ya jenenge kan. Ya. Sing siaran langsung itu. Mbak teh kan deket sama seni Sunda teh. Sing lagu naon anu Kalau rasa kayak masih. Nek lagu iki kan oke, saya diputer ya di CDS iku. Iya. Ono lagu Kepalangnyaan, lagu sok Bandung. nyanyikan sok coba. Lagu iki tuh aku favorite lagu sing peri-peri itu apa sih jenenge? Peri. Peri-peri itu apa sih? Ya, Peri. Ah, aku favorit tapi ra iso nyanyine. Nah, eta kepalangnya teh eta. Teu sangka eta. Kita jadi Baturia kata saya. Mana wae asa akang. Sangka eta mah. Oh jadi eta mah nu pikarsep teh. Sing di depan iki lagu ning kene apa ya? Bingung aku tapi seneng. Oh, Serat Sabira. Eta. Serat Sabira. Eta mah jaipongan. Eta Iki mah mah jaman bingin, aku seneng. Yuk. Dahar iki nek sambel, enek jangan, enek jengkol, nek kene jengkol ning Jawa enek jengkol. Dahar. Ulah. jangan. Ayo dahar. Iya kan jangan. Jangan ki sayur. Oh, sayur. Diulah-ulah. Nek dahar lemes. Video mah dahar teh lemes. Ayo. Iki jangan, iki jangan. Ulah eta mulanya. Sayur. Tapi piringnya kecil, udah sering nambah, abi mah terbiasa gancang makanan tengah nambah terus. Nah, iya mah ulah cenah tah tunu ieu tak ulah. Kalau tukang beca. Ketinggalan itu. Mbak katarima pisan Mbak. Tuh. Ningali bol kene sangguna. Bener ka dia mah kudu mau buteng kosong, bener kan dia. Nek masake nganggo hawu. Oh, wah. Aingan atuh. Subhanallah. Mudah-mudahan barokah, Mbak. Amin. Bain. Abi teh bade pamitan aya nama. Yo. Dahar atos. Dahar tuang. Ya tuh atos tos wareg. Ya aya nama bade permios we. Mohon. Sepurane yo. Aturun Iki pisan. ini memang ngombe tok. Ya, Ya, Cek kapok. Ya, wah. Dolan rene. Mama. insyaallah Ya. aya waktu sama Paling gawok. Terus ya apa ya? Hati-hati di jalan nih. Enggak, Mbak. Yo monggo. Yo, nuhun, Mbak. Yo, sehat kabeh waras. Waras. Ya wes pada hati-hati ning dalane yo. Ya, mangga. Nuhun.